Aleksandrovačka župa je živopisno područje u centralnoj Srbiji, smešteno između planina Kopaonik, Željin i Goč. Čuveno je po proizvodnji grožđa, od kog se dobijaju odlična vina. Župska kotlina, dugačka 14 km i široka 11, blago je nagnuta na istočnoj strani. Takozvana Donja župa predstavlja vinogorje i zahvata trećinu površine opštine Aleksandrovac, dok ostale dve pripadaju Gornjoj župi sa najvišom kotom od 1784 metra. Iz mnoštva znamenitosti ovog područja izdvaja se manastir Drenča sa crkvom Bogorodičinog vavedenja. Ona je zidana od sige po svoj prilici 10 godina pre boja na Kosovu. Prvi pisani podaci o župi potiču s kraja 12. veka, kada je Stefan Nemanja, osnivač srpske države, poklonio manastiru Studenica više sela u ovom kraju. Pregrađivanjem Rasine, najveće reke koja teče kroz opštinu Aleksandrovac, nastalo je jezero Ćelije. Iz njega se Kruševac i okolina snabdevaju pijaćom vodom. Ispod jezera se nastavlja tok Rasine, najpre kroz šumovito brdsko područje ispresecano obradivim površinama. Tu razne vrste divljači nalaze svoje utočište, pa su ovi predeli pogodni i za lov. Župa Aleksandrovačka. Lovačko udruženje župa osnovano je krajem 19. veka, a baštini stolećima dugu tradiciju lova u ovom kraju. Koliko je to bila značajna aktivnost pokazuje i samo ime Kožetin, koje je Aleksandrovac nosio do 1882. godine. Po jednom tumačenju, Kelti su nakon dolaska u ove krajeve kao glavni kult prihvatili Dijanu, rimsku boginju lova i meseca, čiji je jedan od simbola bila koza, pa je naselje nazvano Korpijum, a kasnije na slovenskom Kozetin i Kožetin. Po drugom tumačenju, staro ime Aleksandrovca potiče od toga što je u njemu postojala crkva pokrivena kožama divljih životinja. Kako bilo, danas lovačko udruženje župa broji 750 članova, okupljenih u 14 lovnih sekcija i jednoj kinološkoj. U njegovim lepo uređenim prostorijama uvek je živo i puno ljudi. Najniža kota opštine Aleksandrovac je na 186 metara u istočnom delu, a najviša je na planini Željin, na Rogavskoj čuki, na skoro 1800 metara. U planinskom području, u dolinama Rasine i drugih rečnih tokova, smenjuju se uzane klisure i pitoma prilično ravna polja, kao i blago nagnute kose. Ovaj raznolik teren sa dosta pojaseva šume i niskog rastinja ispresecanih obradivim površinama i bogat vodom, pruža dobre uslove za lov, ali ga zbog velikog prostranstva nije lako nadzirati. Značajan deo lovišta kojim gazduje lovačko udruženje župa je teško dostupan, ali čuvari i upravnik znaju sve prilaze, staze i bogaze. Lovište župa se nalazi na obroncima planina Jastrebac, Goč, Željin i Kopaonik u Župskoj kotlini. Ukupne površine je 35.611 hektara, od čega je 28.000 lovno-produktivne površine. Od krupne divljači zastupljena je srneća divljač i divlja svinja, a od sitne zec, fazan i poljska jarebica. Lovište je podeljeno na 3 tipa lovišta, odnosno ravničarsko, brdsko i brdsko-planinsko. U lovištu župa je trenutno izgrađeno 14 visokih čeka i 100 solišta za srneću divljač.
Pored toga imamo izgrađenih i 100 hranilišta za sitnu divljač, 100 hranilišta za krupnu divljač i u toku je izgradnja 3 visoke tople čeke. Brdsko-planinski tereni, pogotovo oni na kojima ima bukove šume i njiva pod kukuruzom i drugim poljoprivrednim kulturama, odgovaraju divljoj svinji. Kada se prenamnoži, ova divljač može da nanosi i velike štete usevima, ali njih lovačko udruženje redovno nadoknađuje, a planskim odstrelom svodi brojno svinja na optimalan nivo. Poštovani lovci, danas počinjemo lov na divlju svinju. Lovit će se vuk, šakal, lisica, divlji vepar, divlja svinja i divlje nazime. Lov počinje od 6 časova, završava se u 15 časova. S obzirom da su lovci, odnosno vođe grupa, izvršile kontrolu vašeg naoružanja, ja bih samo da vas podsjetim na kodeks ponašanja. Znači, maksimalna opreznost prilikom rukovanja lovačkim oružjem i s obzirom da imamo veliki broj učesnika u lovu, a pored vas imamo i ljudi koji rade u poljoprivredi, odnosno obavljaju poljoprivredne radove, imamo ljude koje beru šumske plodove, ja bih da vas zamolim da maksimalno vodite računa o bezbednosti drugih učesnika u lovu i drugih ljudi u lovištu. Dobar pogled i vidimo se posle obavljenog izlova divljači. Na strmim planinskim padinama, obraslim gustom šumom, svinja se osjeća sigurno, jer je tu čovek teško može uočiti, a ona i kroz najveću šikaru prolazi bez problema. Lovi se dočekom, pri čemu je najvažnije da organizatori i grupovođe poznaju teren u detalje, kako bi obezbedili pokrivanje svih očekivanih pravaca izvlačenja svinja pred goničima. Lovci moraju biti na dobro odabranim pozicijama, sa kojih će imati velike šanse da pogode divljač, uz minimalan rizik po ostale učesnike lova. Naravno, najbolji pregled situacije ima onaj kom zapadne mesto na visokoj čeki. Lovište Župa je pogođeno i štetama na pojedinim poljoprivrednim kulturama od strane divljači, tako da su veoma česti poljoprivredni proizvođači koji se žale na pričinjenu štetu u lovištu, odnosno na njihovim imanjima. Broj divljači u lovištu Župa je doveden u granicu ekonomskog kapaciteta, nizom mera, nizom gazdinskih mera. Jedna od tih mera je i permanentno unošenje divljači u lovište Župa. Evo već zadnjih 5 godina, svake godine u lovište unosimo 2000 fazana starosti 8 nedelja, koji kod nas borave u prihvatilištima 4 nedelje, tako da ih sa 12 nedelja pustamo u lovište. Takođe, svake godine se unosi i divlji zec. Zečevi se uzimaju mahom iz vojvođanskih lovišta. Znači imamo jednu dugogodišnju saradnju gde se u proseku zadnjih 10 godina unosi od 150 do 200 zečeva u lovište iz vojvođanskih lovišta. Lov na divlje svinje iziskuje dosta strpljenja kod svih učesnika. U ovakvim prilikama na posebnom iskušenju su mladi lovci, a naročito oni koji nikada nisu odstrelili ovu krupnu i atraktivnu divljač. I ovog puta, kao što neretko biva, svinje su u više navrata bliže prišle kameri našeg snimatelja nego puškama, kao da znaju da im tu ne preti opasnost. Ali pojedinci koji su budno pratili razvoj događaja daće sve od sebe da ipak ogarave cevu.
2 odstreljene svinje sasvim su dobar učinak, s obzirom na još uvek bujnu, tako reći, letnju vegetaciju. Posle uobičajenog zajedničkog snimka za uspomenu na lepo proveden dan u lovištu, društvo se po običaju neće razići. Sledi obavezno druženje, to je ručak u jednoj od kafana sa dobrom hranom i lepim ambijentom, kakvih u Župi ima dosta. Uz to vlasnik ovog restorana je strastveni lovac i veliki ljubitelj prirode, o čemu svedoči i ime njegovog objekta. Lovci Župe, pored obaveznih akcija na izgradnji lovno-tehničkih objekata, na čuvanju fazana, na iznošenju hrane, redovno učestvuju na i drugim aktivnostima u cilju očuvanja prirode i odnosno celokupnog ekosistema u lovištu Župa. Te aktivnosti se sastoje u prikupljanju gubara u vreme, znači kada se on pojavljuje, u gašenju požara, u izgradnji odnosno obnavljanju prirodnih staništa za divljač. U Župi Aleksandrovačkoj sada se živi potpuno drugačije nego u vreme Stefana Nemanje, kneza Lazara ili duge turske vladavine, ali jedna stvar je ostala ista. Zahvaljujući plodnoj zemlji i povoljnoj klimi, Župljani uspešno gaje grožđe i razno drugo voće, od koga kasnije prave izuzetno tražena vina i kvalitetne rakije. Bilo je tokom stoleća i padova, od kojih je najveći zabeležen krajem 19. veka, kada je najezda filoksere potpuno opustošila župske vinograde. No i to su vredni ljudi ovog kraja pregurali i brzo obnovili vinogorje, od tada obogaćeno mnogim novim sortama. Kao i njihovi preci, Župljani znaju da i danas zavise od prirode, pa je poštuju i čuvaju, a ona im u ovom pitomom i blagorodnom brdsko-planinskom kraju uzvraća i svojom lepotom i svojim plodovima. Zato će se u oblasti koju je francuski konzul Decaux svojevremeno s razlogom nazvao srpskom šampanjom, grožđe gajiti, a vino praviti i piti i za 1000 godina.